Poštovani pratitelji, danas se nalazimo u prelijepom Bihoru. Sa nama je akademik profesor dr. Šerbo Rastoder. Ovdje smo danas povodom obilježavanja dva jubileja, povodom 70 godina života i 40 godina naučnog stvaralaštva. Još jedan bitan razlog jeste prva međunarodna konferencija u Bihoru, Bihor 1938. i 1948. Naš današnji sagovornik je profesor Šerbo Rastoder, pa ćemo sa njima obaviti kratak razgovor. Profesor Rastoder, pošto večeras je vaše autorsko veče u Petnici povodom ova dva značajna jubileja, šta za vas znači činjenica da jubilej obilježavate upravo u vašoj Petnici, među ljudima iz kraja u kojem pripadate i kojem ste posvetili značajan dio svog istraživačkog rada? Dakle, kao što ste kazali, nalazimo se u mom rodnom kraju ili zavičaju, lijepim povodom. Jedan od tih povoda je proslava mog jubileja na inicijativu mojih kolega, prije svega sa fakulteta na kojem sam radio čitav život, i on se odnosi na ono što je moje stvaralaštvo u prethodnih 40 godina. Ako me pitate zašto u Petnici, ja bih odgovorio da je pitanje suvišno, jer ja mislim gdje drugo nego tamo gdje se rodio i gdje drugo nego tamo gdje te ljudi najbolje znaju. Naravno, ima i ona stara da je najteže biti hodža ili pop u svom selu, i ja sam toga apsolutno svjestan, i to je taj intelektualni rizik koji ja kao takav prihvatam. Saglasno tome, moram napomenuti da su večeri posvećene meni i akademiku Feridu Muhiću samo intelektualni uvod u veliki međunarodni naučni skup Bihor 1939. i 1948. Zašto smo organizovali ovaj skup? Dakle, ja sam predsjednik naučnog odbora, ali nisam jedini organizator, jer u mom naučnom odboru sjedi još 5 profesora univerziteta sa ovog prostora. Ovaj skup je također dijelo organizacijog odbora koji čini 15 ljudi, ali ono što mene čini ponosnim i zadovoljnim kao intelektualca i kao zavičajca je što ovaj skup organizuje narod. Dakle, vjerovatno najveći, a mnogi kažu, ja možda to ne bih smio, i jedini skup u istoriji ovog kraja i pitanje kad će se ponoviti je organizovan prije svega zalaganjem, htenjem i podrškom ovog naroda. Ja to veoma cijenim, iako bi neko možda ko je manje upućen u našu svakodnevnu zbilju pomislio da je to posao institucija i organizacije koje bi trebala time da se bave. Ne, ovo je narod podržao i materijalno, i moralno, i logistički, i 61 referat koji će biti izložen na ovom skupu je prije svega prilika da mi u okviru struke, nauke i intelektualne pameti s koje raspolažemo razmišljamo, razgovaramo, polemišemo o onome što su krucijalna pitanja istorije ovog kraja. Naravno, nemamo iluziju kao neko ko se bavi tako dugo naukom da je time stavljena tačka na to, niti imamo iluziju da ćemo mi otkriti sve istine koje su zatamljene, ali imamo potrebu da otpoštujemo jedan intelektualni dijalog. Samim tim konferencija će izvršiti svoju ulogu ukoliko to bude tako. Prethodno veče posvećeno akademiku Feridu Muhiću pokazalo da ta intelektualna simfonija koja se snima ovdje u Petnici funkcioniše na zadovoljstvo svih, ili bar najvećeg dijela. Ja vjerujem da će to veče koje je posvećeno meni prije svega biti presjek mog intelektualnog i naučnog rada. Zahvala sa kolegama koji će govoriti o meni, i naravno to ću reći na samoj promociji, a svjestan sam toga, jedan veliki srpski intelektualac zvao se Živojin Kovačević je rekao da ljudi najviše lažu na sahranama ili dženazama i promocijama knjiga. Dakle, nisam od onih koji svaki sud i svaku pohvalu shvata kao a priori primarnu,
nego od onih koji vrlo kritički, vrlo sistematično pokušava sagledati izvinite, svoje stvaralaštvo i svoje djelo. U tom smislu i u tom kontekstu, dragi moji prijatelji, ovo je kraj koji je posljednja i po mnogima najzaostalija opština u Crnoj Gori. Ali ovaj kraj je sa svojim ljudskim potencijalom iznjedrio tako vrijedne i značajne ljude da je zaista privilegija reći da si odavde i privilegija biti ovdje. Tokom 4 decenije istraživali ste neke od najosjetljivijih tema naše historije. Koliko je bilo teško ostati dosljedan naučnoj istini, posebno kada se ona nije uvijek poklapala sa dominantnim društvenim ili političkim narativima? Hvala na tom pitanju. Za mene važi pravilo da sam pisao i radio uglavnom ono što drugi nisu htjeli, nisu smjeli ili nisu osjetili da je potrebno. A ovo što vi kažete, najosjetljivija pitanja, ja ću vas samo vratiti na ono što je fakat. Sva pitanja naše istorije su osjetljiva. Najosjetljivija su, vjerovatno po percepciji drugih, ona gdje narod kojem mi pripadamo strada. Međutim, to je samo jedna sekvenca tih osjetljivih pitanja. Evo, u toj sekvenciji tih osjetljivih pitanja vi ste to spomenuli jedan pojam koji ja kao profesor metodologije istorijske nauke više od 40 godina posmatram nešto drugačije. A on se počiva na sljedećoj premisi. Šta je istina? Šta je istina? Kad razgovarate sa književnicima, oni će vam govoriti o literarnoj istini. Filozofi će vam govoriti o filozofskoj istini. Ljudi koji se bave egzaktnim prirodnim naukama će reći da je istina samo ono što se može ponoviti, pokazati eksperimentom. Ja pripadam nauci koja od prvih ljudi do danas tvrdi da govori istinu. Međutim, mi svi znamo, ili bar ja znam da to nije tačno. Jer kad bi se govorila istina, onda bi vjerovatno za novim knjigama, traganje za novim knjigama postao besmisleno. Ja kažem, ja kao naučnik tragam za istinu. Ja u tom traganju za istine vrlo precizno i vrlo svjesno čuvam i promovišem naučne postulate. Šta je istina? Istina je samo ono što je merljivo, proverljivo, sistematično, logično i na kraju kraja izloženo na način da se može to potvrditi. Šta to znači u istorijskoj nauci? Upravo u kraju u kojem se ja, a to bi rekao i najveći dio Crne Gore, postoji jedna predstava da je prostor priča savremena. Odnosno priča ljudi o nekim sećanjima. To jeste jedan od izvora za prošlost, ali nije prošlost. Prošlost je nešto što je bilo. I to što je bilo ne možeš promijeniti. I vrlo je lažna teorija da se istorija mijenja. Ne možeš promijeniti ono što je bilo. Mijenjaš mišljenje ono što je bilo. A to mišljenje ono što je bilo je utemeljeno tek onda ako ga možeš potvrditi činjenicama i dokazima. Šta je činjenica u istorijskoj nauci? Istorijski izvor. Šta je istorijski izvor koji potvrđuje i daje za pravo istoričara da govori istinu? Samo naracija koja se može potvrditi. Kakva je to naracija koja se može potvrditi? Ovo govorim posebno zbog jednog vrlo prisutnog diskursa intelektualnog, da se istorija piše na osnovu sećanja nekih ljudi, zapisa i tako dalje, a da se nema vizija da je to samo jedan segment istorijskog izvora. Mi imamo knjige u Sandžaku koje imaju po 700 strana, nemaju nijednu fusnotu. To nije nauka, to je babologija. I naravno, kad kažete nekim ljudima, naravno, prvo autorima, oni se uvrijede, ali to je babologija. I te knjige čita jedan uži krug obožavalaca, ali one nemaju prođu i frekvenciju u naučnom svijetu. Ja sam autor preko 50 knjiga.
I ne mislim da broj knjiga određuje vrijednost autora. Ali sam isto tako autor čija nijedna knjiga nije osporena. Napadana jeste, ali je osporena ne. Šta to znači? To samo znači da sam ja svoj zanat radio korektno. A to je obaveza. To nije nikakva ekskluziva, nego obaveza. U toj korektnosti na rada na svom zanatu, naravno, ima i ovih tema koje ste vi spomenuli da su problematične. Ja imam satisfakciju za svaku od njih. Da li je to potreba neke moje intelektualne hrabrosti ili ne znam čega drugog, ali ja sam promovisao stav. Šutnjom se zlo veliča. Ja sam promovisao stav. Ne mogu za dijela naših djedova biti krivi njihovi unuci. Ja sam promovisao stav. Tamo gdje nisi mogao da utičeš, nemaš nikakvu odgovornost. Koja je to odgovornost? Odgovornost je moralna i intelektualna. U svijetu koji se kvari, ti atributi se pomjeraju. I onda imamo jedno vrlo problematično intelektualno stanje u kojem neki ljudi svaku priču o prošlosti proglašavaju istoriju. Ne, to je samo priča o prošlosti. Istorija je mnogo kompleksnija i mnogo ljubila. Hvala vam. Vaše knjige i radovi često otvaraju pitanje identiteta, historijskog pamćenja i odgovornosti prema prošlosti. Smatrate li da danas bolje razumijemo vlastitu historiju ili smo i dalje skloni njenom pojednostavljivanju? Odgovorio je na to pitanje jednom tradicionalnom političkom glupošću. A ona glasi otprilike ovako: ostavimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Ja odgovaram na to pitanje na sljedeći način. Zamislite kad bi tražio čovjeka da zaboravi sve što ga je napravilo čovjek i da on krene dalje. Znate šta bi dobio? Ili debila ili robot. Šta hoću da kažem? Prošlost određuje čovjeka. Ali onda kada imate političku ambiciju da prošlost određuje sadašnjost, onda imate strašan problem koji se jednostavno zove zloupotreba ili upotreba prošlosti. U tom smislu, priča o identitetu je jedna takva priča. Ona je apstraktna, prvo od teorijskog polazišta. Šta je identitet? Dakle, u filozofskom smislu, svaki značajan mislilac za nas će vam reći da niko ne posjeduje jedan identitet. Evo, recimo ja, rođen ovde. Prvi moj identitet je Bihorac, tako, vratio se ovde. Živim u Baru. Barani kažu, bar najveći dio njihov, da sam i njihov, tamo sam završio sve škole i tako dalje. Po vokaciji sam istoričar. A da ne govorim o svom bračnom stanju ili porodičnom, to je također jedan dio identiteta i naravno onaj koji je najpolemičniji i najviše se raubuje, to je ovaj nacionalni. U tom nacionalnom ja sam Bošnjak, neki kažu jedan od najvećih krivaca što Bošnjaci postoje u Crnoj Gori, ovo krivaca po znacima navoda, ali to je bio iskaz i izraz mog uvjerenja da sam u pravu. To što je najveći broj ljudi u Crnoj Gori pomislio da sam u pravu, mene čini ponosno. To što ima dio ljudi, a neke sam sreo i ovdje u ovom restoranu, koji dalje misle da je nacionalna odrednica isto što i vjerska, ja ih samo dajem za pravo na mišljenje, ali sam vrlo kritičan prema stavu i izrezko sam ga ne da prije skoro pola sata, gdje argumentacija, moj djed je bio musliman, moj tata je bio musliman, ja odgovaram, pa i moj djed je bio musliman i moj otac je bio musliman, ali ja sam Bošnjak. I drugi bitan stav, da je musliman kao nacija. Zamislite državu od 120.000 muslimana, koja je jedina u Ustavu ima odrednicu, nacionalnu odrednicu muslimana, sa velikom M. A na ovoj zemaljskoj kugli ima negdje oko 1.766.000.000 muslimana.
I onda kaže, možda sarkastično ovo nekome zvuči opolo, ali to je fakt. Ispade li to Crna Gora najdemokratskija država na svijetu, da jedino u njoj, u njenom ustavu, postoji nacionalna odrednica muslimana. Pri tome će neko mi oponirati s pravom da je pravo svakoga da se izjasni kako hoće. I to je tačno. Ali u Crnoj Gori nema odrednica u ustavu Eskima, nema odrednica vanzemaljaca, bilo je takvih određenja, nego ima odrednica ljudi koji su u političkoj projekciji u jednom trenutku pomisli da je to profitabilno. Evo upravo sam polemiku sa jednim takvim dragim čovjekom koji mi kaže, meni Bosna nije moja država. Ja kažem, nije ni moja. Pa kaže, vi, rekao, prosti prijatelj, ti si musliman. Pa kaže, jesa, ja to ne bi mijenjao ni pošto na svijetu, ja ću da umrem sa ti jer moj otac je to. Ok, prijatelj, kako ti kao musliman ne bi u pokretu za nezavisnu Crnu Goru, no ja kao Bošnjak? I kako objašnjavaš da je u Rožajama gdje je 99,9% Bošnjaka, toliko ljudi glasalo za Crnu Goru? Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da u političkim upotrebama termina identiteta postoji upotreba i zloupotreba. Onda kad se identitet politički profiliše ili što bi ja rekli pretvori u dilere bošnjaštva, onda mi imamo problem i kao narod i kao vjerska skupina. Kada ćemo izaći iz toga, ja nisam prorok da kažem, ali sam obavezan, bar dok mogu da hodam i dišem, da promovišem stanovište koje mislim da je ispravno. Pri tome kaže mislim, a ne tvrdim. Jer ne osporava nikom drugom pravo da misli drugačije, ne osporava nikom drugom pravo da kaže ja sam nacionalni zec. Vjerujte, to je potpuno legitimno. Isto da kaže ja sam nacionalni vuk, ja sam nacionalni lav. To je legitiman stav. Ali nije legitimno iz tog stava uobličavati neki identitet koji je navodno neka posebnost. Tako da, draga moja koleginice, priča o identitetu zahtijeva mnogo više prostora i mnogo više vremena, a priča o identitetu u Crnoj Gori čini se izuzetno zanimljivim zato što mi se vrlo često postavlja pitanje ko nas podijeli. Naravno, ja imam odgovor na to pitanje ko nas podijeli, ali taj odgovor ne rješava ništa. Suštinsko pitanje, zašto smo se podijelili? Neko će reći kriv je ovaj ili onaj, kriv je profesor Rastoder, ok, ja sam krivac, ali ako sam ja krivac, kako onda to da to funkcioniše u institucionalnom smislu? Dakle, problem identiteta u Crnoj Gori nije problem teorije, filozofije i praksi. Jer ja sam tvrdeći da su muslimani naciju nestajali, osuđen presudom na novčanu kaznu 2000 eura. Moj kolega Srđan Pavlović je još goru izjavu dao, naravno on nije osuđen. Jer nije problem što je on to dao, jer je on Crnogorac. Problem je što sam dao ja kao Bošnjak, jer su onda neki prepoznali u toj izjavi da je to neko nasilje na njih. Sad, glupo je da ja pravdam to nasilje, ali suština je u sljedećem. Dok god postoji odrednica muslimana u Crnogorskom ustavu i muslimanski savjet kao opšte mjesto dilerisanja identitetom, problem će postojati. Hvala. Profesore, samo još jednu kratku stvar, ako možete, jedno kratko pitanje. Pošto imamo 4 veličanstvena dana, ja bih ovdje rekla, u Bihoru. Prvi dan je posvećen profesoru akademiku Muhiću. Ovo večerašnje večer je posvećeno vama. Imamo naredna 2 dana gdje će učešće uzeti 61 intelektualac, naučni radnik sa svojim radovima. Mene interesuje iz ove pozicije, jer ste veliki teret u organizaciji,
mnogo ste uložili truda. Interesuje me šta mislite iz ove tačke, je li to ispunilo sve vaše očekivanja? Pazite, ja Jesu li ispunjena sva vaša očekivanja? jesam optimista, ali ne i toliki da gajim iluzije. Šta je to ispunjeno očekivanje? Šta mi očekujemo skupa? Pazite, ja mislim da je neukusno, nekulturno govoriti o ispunjenju očekivanja dok se ne završi skup. Smisao skupa je meni susret 61 dobar čovjek koji međusobno razmenjuju mišljenje, komuniciraju, a u oficijalnom dijelu programa imat će priliku da izlože svoje stave i naravno u diskusijama koje će uslijediti imati priliku da te svoje stave dodatno potvrde. Ako objavimo zbornik radova sa ovog skupa, trebalo bi i taj zbornik radova preživi vrijeme, onda je skup uspije. Ako to ne bude tako, nego budu ličili na druge bošnjačke skupove gdje se napravi parada, ljudi se slikaju, pošalju poruke preko ovih društvenih mreža, iza toga ne ostane ništa, onda su to samo uzaludno potrošene pare. Ja lično sam zadovoljan. Prvo sam zadovoljan odzivom. On je daleko veći od naših očekivanja. Drugo sam zadovoljan ljudima koji su došli. Pazite, vi imate na ovaj skup, da bi ga ispoštovali, došao je akademik iz Australije, Džavid Haverić. Došao je moj prijatelj iz Londona, Milan Nikolić. Došli mnogi značajni ljudi, možda ne zbog skupa, nego da vide gdje je taj Bihor, šta ima u tom Bihoru. I u druženju ovih dana sa njima shvatio sam da ovaj kraj je mnogo ljepši nego što sam ja sanjao, jer oni su oduševljeni ljepotama. Naravno, kao kulturni ljudi neće da kaže ono što je nedostaci, što su nedostaci, ali vjerujem da ako budemo u prilici na kraju skupa da sumiramo rezultate, da će oni biti pozitivni. To je ideja i moje i vaša kao osobe koja je u tome mnogo pomogla i vjerujem ideja svih ljudi koji rade na ovom. Hvala. Hvala, profesor.